Yama Ghana for nyina kwaba na afei wutum nika no a na wahia yan e wo Facebook no so na akwanhia hodo a asie wo krom ha no mo ennade eche kuroi akwese asante bekwai fo fe wo se eche kuroi na ma na giso eche pawo ye hya se de nkyiremu no aba ni nyina no ene se awehosem a efiri go so mem eno no ewo ahafomantam eba ekiremu se akwanhia brantam ana asie ena no pai Emma Trese Kano a edi nipa nam no wo mu kirem se eye bas ni bia na eso adwumayefo a de wo mo ekro na America tente kakra nso wo nti enam so amaka na akobu afa so na wobra ka no bu fa so no enipa mako 9 enkono ana atoyim ho no mo ade tim kaja wono mo atoa ya no ewo ense do na busua wo ba ye Facebook no so a ye di video no eba beto so ama won so watimi anye bia hwe na wo hwese de enipa amen na adwene ne wodada ne tirim no ni nyina tu agu abontene so a aye ne ho videos and pictures of Inogan ye bu ho moden se Kofi Taylor edi video no ebeto so amaye na won so watimi ahwebie na wo hwese ne ka na asia ye no a se ukoto se ye twe won hene fo a emisa se kro ni emudwa nanti we no won sample emisa ho se enipa no dodo se ne wuye na se de emrante won mo etirimu apapa de ne nsatete de ne nan atete ye besere wada we no viewer discretion mo pese mo hwebie no wo ba na wa mo ani ada ho obi wo no mo a eni bi sa wontime hwe na nso nya kokodu a obetima hwebi enipa mako 9 ana atowo mo ho no mo a wo mo atoa ya no ewanse aduo na wo no mo so a eprepra no de edoso papa na nso ye kasai aposifo etimi abomoden atabiri emu mako 9 ene wo mo eprepra no nyina akwakopiem ewo go so aban asabia wo mo a enwuye no ye gina wo mo so se ye betima je wo mo nkwa ana 9 no so a ewo no so no ye de wonom akwahye mo kire asabre yi ye autopsy na empenifo so aye hwehwemu ye kasa de empenifo ntimi fa matu da ade crop nam so a wo hyenkene no wo ma sa akwanhia no eba ye nanso no se de wo manfo a wo ani adehye a wonom ewo go so ani mem wo mo eto bra wo bra akwanhia no siye no anya asam ketua na wo mo kirem se ekwan akwanhia no fa so osiye no wo mo dwene ho a wo mo ntia se efiri se eba ne san ana wo hyenkene a wo so nipa dodo sa na wo do mo nyina ekwadwuma na America tenten ho adwe beba wotirimu na ebewi akire no wobetima kum nipa 9 atoyem ho no mo anya asam ketua mom yenko nientie de ekoso ni bi ewo sin ho wo bra kwanhia no esi ye a enipa 9 wo mo nso ato agu abonten emusem ne Enti ebusuya enenu a wote ye no eye benabo ene adwadwo a ekoso ewo goso mem kwantempo no so ba bia kwansia na sie no na wo ba ye Facebook no so a ye de video no atoso na sane medi nka kirem se eye mogyasam no nti mu amontimi enhwe mogya no nti ana ya ye ne black and white amamo no na so wo ba ye Facebook no eso a DLFM 106.9 no a video no eda so na said ye Ghana ye pay ho anie abusuamien kwa ahomaso ho na ye ne nsamtweroni a wono ana edi sansem yachi wo ye nadwuma e wo Success FM e wo go so ni din e de Atiewin Mohammed akura bibia boko de wadawo ma ye de enkrane atie na rehosem a efri go so ba na anya de na enso se bimpane se de wo kwa atan de wo ba atan de ogina ho de e ya tentrodo motene sen na munchiremu ene sen yo tebe o ti kan video no wa tan no ene akuma che ni
and Brasa, the number AC 775, that's 24. AC 775, that's 24. And on the Brasa, company be Chinese company, hello, I have to look at Ben. I have boss in a momentum, or more company, no, a record, a car, no. Na anumakin numi na woko memu se woko kofa workers nibi na nka wotimi ade wo aba na abra wo free memu eba go so no na wokoduru aye kwano fifini kurobi aye fra no ohenu ngwase oduru wa ena timaka bi a ono nso elodu aye timanua efiri emem ede eba go so ono nso edi nanimu na ka sa time no na timaka no wusie ewo 20 no ema aye enimu ekataye ama ekwanimu eye kumu eba asa no mu ewo akira wodi ko pema akira mi ka se nipa aduanan emienu 42 ena na omutika ni mi ka se ye betimi aka se yebo se go so abai ayare se bia doctor mpenifu aka kire yesem nipa mako edu ena afrimu nipa no so enu achi no omu efe ambulance mako ensia eprimantami mu a omu nyina aba go so government hospital mu a omu timi ehwe de be ya ometimi aboa amu no mu ho no nipa ensia ena ewu ye omu do meduru go so government hospital ena mienu efrimu enu achi no ena omu frɛ ambulance ne ma omu ebefa bi ya omu de kogi no omu koduru ko mu ena mienu so etimi efrimu a meka sei omu amaka no omu prapra yie pam enti wo ba go so abai ayare se bia de ayi asem enesem omu nipa sa nipa 42 ni na efri eye ememu a eno ewo abomantemu ena na omu kwa adwuma ebi wo wa obi ene nunua obi wo wa obi ene ne yere ena na asisi amene ukase omatimi atwa no ewo sia do abi no maprapra omu gu go so abaya resabia doctor fo ye de ometimi bi ase le be ya ometimi aje wo nkwa minia natural se death toll no anase wo mo a awuwo no akwa nanim akwa koduru 10 say ye kasai mpacho ane wadawo ma wudi nsam na chi ye hwehwemu kakra no ede airport na ma akwanhia de ba ye eye mrika tente eye kwan ya enye anase de ba de ekwan ni de enka asfalt road pa na eye mrika tente bus no efiri atire no wode ba no hu nanim na timas ka no so ewo nanim a wa hu a ka no wotimi ebebe pemto to mum ena wode be pem yenti zi amene ukase sia na aye bus ni sia no eno atimi atu akoko bo tale aye ndia na timaka na so bia ka no akotale eto aba mene ukase CMS se ho ntumo no muti anim wode nipa no kora wuntimi hi se abusia wi kana se meti ofiria ana se ofiria enti wo shankani ana wotwi timbaka no wo hefa sisi a mikata die brother ne die yentimi ntere ba bia wo minimum denya obepo aye police fo kasi aye akoko report no ho enso kasi die asem sisi ya onu die se aja wonam na obi bi de bepem to onto onu die ko ni asem sa ba so abana sa menia ma yana se ye betra ukoso wadi akire ema ye wo ho na de besie bia nso anwumre ye besa aba wonchen esanse account nti ampanisi na account nti koso wadi akire ma ye why ebusia yenia wo yensam troni no odi ne dwuma e wo Success FM e wo goso ne din e de Atiewin Mohammed asamu a wo main pese e betie edion aya na den sa no pa enipa adware se wo kwa adwuma na onka bi nhie mu nyamfumsuo bia abusuafo hwe nanim se wo kono de biba bafia enka wo mbete ne se wo mabusuafo no ahwere wo no monkwa enipa 10 ka no so nipa 42 ana nipa 10 mako edu wo mo nso aka no nso no yesi baby bi danye DLFM 106.9. Yo we mu lolo nkwanhia asem no ko menim da do yentimi nsia no kura de nanso rate at which nkwanhia ni sinokwa no oden unim ano oden Ghana ha ye betimi esi accident ya no
What must ye? Ghana ha. Ye bet me SC accident ya no. So we because I won't mean see accident ya no or bois. Because ye wanyama who do be a dia quenchia eba. Ye what mechanical disadvantage. Say be a car ne ko ni Indian frato. Kwadwo if it bra ye wo be ye Ghanaian. How many accident cases are ya report to say na car ne ko anastia etu car driver ni 70 a went to control what they call ho dia ya report to ni na a human centered error eni pamfom so do na ye ni pamfom so maako bi so o mu nsusu so ana eye mfumso bi ana ebi ana Africa na nkasa emu eba nanso no na nurse we kitu e bi because cars adodo a wonom drivers ne bia stia tu ekita wonom na ye kitu e bi ebi de etimitu ekita no but emu dodo say how many ntebo say how many ehwo na me so bi gina sisi no nurse dodo ni nyina ye nipa mfom so a ye because eba se car na kwa ne time ne pie ya America tenta wode eni bi maka na ye den ebu afa so se bia na America na no nya den bebiri na sometimes they do baby a driver need to me control kakra nanso Enquires na no dinti edu baabi a na afi na enipa ne se ba kumpo ne bewu a obebe ne ka ne mu nipa nyina ase ahye ye besra hyenkafo no ye besre pa bidio na de Ghana fo nkwa egura to pre na nsen dodo se obi asore biara no paso okọ adwuma ba enipa 10 woni mu nyina ewu aden we enye passenger bus ani akase wo pentama kwa be nipa o eye staff bus wo mu nyina ye adwuma ba akumu workers aye de wo mu okọ adwuma se o hwe nkyeremu a reporter na de ba ne kyerɛ sɛ truck driver no ene de kɔ ball adwumayefo ne car nim da bi timber car na ekɔ ana bus driver no de akɔ woto ntina driver no mo de akɔbɔ ntina me bosa ne sɛ timber car driver no ɔwɛn ana ɔso ɔno de ɔno ɔkɔ ne ba bi na obi de akɔ woto nti adwumayefo ne car ne mom bus no that's it driver no mom na sanfo so yifire no ene ayasem ebusia ba yɛn Facebook no so a where ye fene say wa frefie nti bomoden na se wo busuani wo de hye bi e wo gosoro ne mpotem na wo ye adwuma e wo hono mo afre fie wate frefie frefie the best way mun frefie na Kwadwo yanko okonya to akase bo no so na enye goso ahafo mem kuto ene Enquires no ebiase yen fanfiri hono ne yemfa yani fankyere mu e wo finfi maten ndesi amekese no ukopiemo ewo jesenie gomwa West District ni mu eno no apam ene wini ba kwa tempo no so akro ba ko da ho ye fra no eye empromamu na sesi amekese ni se akro no kwanhye ba ko so asi honom enipa mako miensa ewu ewato emu honom a edumi eni so aprapra mu apra no emu eden papa enya asem kuma kran na kwanhye ni nyane sei Toyota Haze eye ba CDN registration number no eye CR 805-24 every Accra ordinary achiremu ewo Cape Coast e honom na kai ekom na chesenkra ni chirem se ema Accra na kono mrekententa no wade nti oduru potemo no mo pe ena na kai na tai na ba ko epaye na ma na tai na paye no na mrika na wade nti no kan bubu fa so saa free ono wankasa kwantempo no se na ni chirem gomram baabi na kan eda ne butu ye na ma kan de butu ye pe na mo honom ano enipa mako miensa dia atoyem honom nyina ehwere wonom kwa emu mako du miensu edi mienu nso be pe ma pepra no nyame nem nokure ni ano aden pa ese amekese wonom eda yaresabia wonom eje ayarehwen na kan ni kyerem se eye odumje adwuma yeko no wonom chese na efa ewo chese pam commander honom ne din DO2 eye Attorney Kwasi Room bomadi kopie mu no semchefo din komo no kyerem se kan America tenta wode na no oden afin so emra kan ne tai na pa ye pe bufa so ena nam so eman kwanhye ni sia amekese ni mako miensa de wonum afrimu a emu du mienu nso wonum pa bia be omu daze se ni mekase nu emu eden pan ojemre ede amanebo no esum de kasebo emu enchire mu ni accident we see komo MiPROMO junction that is Nhyiraba Apam highway nti member ene no Ocran no Toyota Haze with registration number CR 805-24 Ocran 15 passengers were on board. Out of 15, 3 at a spot. No way. And there were other casualties. Casualties in Y12 was the big crawl Nhyiraba Trauma Hospital. That was the big crawl Nhyiraba Municipal Hospital. Now, more farmer today, and our today, 2 no condition. One condition or a critical. 2 is BB Anyawan. See, Waba Yanyawan by a tumum. But according to guy be what's na car no
also wo fi Accra or Basana Kotakrade. Nti wo duru ho na car ne tie e children ekro opai to opai na speed room to somersault so I shine na somersault ma ka shefu roadside wo ye ya nche bia ne just toka no so na 2-in-1 accident na just toka no but what friend na cry na me na daroma one hour trapping na ye one na dead bodies no so ye retrieve one. Eni awoti ye ukopie mu awa pama ono na odum jadwumeko na eho no mo no oye commander oda wonum ano ne din edidi o2 eye Anthony Kwesi Ru ne na awoti na ba Facebook no so a DLFM 106.9 kwenje na si ye no eho pictures ne da so be hesa de Toyota Hesi adani abutu na ka mo no kra -24 na edanya Ghana da brand bedu okon the free central region so eba no Kwadwo miamwa etiefo no wa ha me pato hu kai ya edaso Kofi Safa picture ne bra biem first one at the buy no pato Safa first picture ne bra na ye education kakra bi wa ha na obi ana ne ho so because ya kan obi aso wontie yen mpato kai ya enya accident no ne registration number no CR 805-24 Falfon nabo na beboa CR-805-24 me pato watch number na to ho na Safa bus no a eno so akum nipa 10 no eno so registration number AC 775-24 AC-775-24 me pato so wanya two numbers no a obi adwen ne se mbeka so mfunkuta loto da bi ene ware me pato wanya sa two numbers no a afi manema code number di bo star 920 star 57 hash star 920 star 57 hash wo boss code no a no asende obeka kire o say enter the vehicle's registration number na wabo number no car number no bona mako wo bo shem na se car no a enya accident no se ewo insurance a wo behunu se any insurance nso a wo behunu se cars ni mienu no se wo insurance a wo be say the details of the car ebeba wo bo si atworo no active policy na car no details aba car no ne car abeba insurance company a car no a register no eno so beba na emom se car no any insurance dia obeka kire say the vehicle's details are not found in the MMID code na kire say nipa ewei se biebru se bienyado wo ma wo free wo price so a wo pre free wo kofro car so a car na wo kofro no di nkan fa car no registration number na bo she code mum star 920 star 57 hash se wo follow na se car no any insurance ya bra si form Kwadwo se no ano no eno ano no we di mu da ho ebe boy na tifo no so go car no bi wo how to me say we nyame amfa kwan mu na se ekotofo mu sisi na bia na wanwu na bia na ho atwetwera obehia so beko eye hospital nanso no driver na bi kura mpo na sebe oje da matusre kapre montoma no car ni bi wo ho no enamokwa any insurance bebre dodo na dia ekum nipa 5 nansia wo achemota pokuase overhead na sie car no sa 207 no any insurance we eye adwuma okurum a enso nipa fro ya radio education nipa ntie Everyday me mind we ma dia na atete pa o dia hia programs na hu hia na hyenkafo ne mpe dia mo pa ye enwom nko a ti dia obeka beji wono nkwa no mo mpe tie kura ene opanyom enti we ne ya dia che Ghana fo free o mo mfa ya anye obi esika we ye fa me kwa troto da ho na fa to fon so yo na akwa na dia nante miento akase ebo no so na yenko yanimu a yenko asante mantam mu so no areho sem efiri ho ba ekirim se abrante wanya mfinhia aduasa ne din ede Kwadwo owusu na galamse yi bi ana wotuo areho sem ekire se galamse ne ho adwuma na woye no wakwa akoto amenem galamse amenem ema ye kasai wono so ato yanom wonse do no wanom nsuo ne bi agu ne yam a ama wamin se tam ama wi ekire no wato yanom wonse do akire se eya areho sem pa na amanebo no ekirem se wukuada no ana mrantie ekogu amenemu se wo mokwa kopesika esan se wankwa habayira wo wi atwa
ana se bibia nso enifia yenka nkyere nkwadaa se mumpe bibi ni mienko ha bayere enu nti nkwadaa no ene mrantie tiku mu a omo eye gadam se ni saa no wo mo ehunu se Kwadwo usu obi apon Kwadwo usu mai na wo ma hwehwe na wo mo ehunu anopai ana wo hunu se waba bete ensuo nani akyere se waye fala wawuse tam akyere se ayawre ho sempa na wo mo a ene no ekọ gala no bi ekyirem se emra na Kwadwo wo mo ne no ekọ amna ne mu no na akyere se tramoi ene apetehie wabobọ bi se tam enu nti ono ankasa ne mo ayedu ne ti mo ayedu se nafu ana akyere se wodi kosi amna mtom susu se ensa no ana wanom no ana afa ensu no enuboni ni bi ana wafa na ka ho bi na nam so a eyam se na ni su twa no a woteto amna ne mo aye kasa yi galamse amna na wo mo atutu ye no asayi ne nkwa afri ho no mo a ayawre ho sempa ye kasa posifo a wonom ewo manso adobia akofa emo no e de akwakohyem ewo mokyere na wo mo eye hwehwemu ahwe se eyampaniampa ne nuane ampa se Kwadwo yi eyapeteshi ene no boni ana wanom a enu nti na ni su biri no ana nam so a wokoto amna no mu wuye anase ebia na bibi foforo enu nti awre ho sem no wono mu kyerem se enam so ma sabre se oduro manso adobia a eno no ewo amanse south kropon no mu ewo asante mantemu a aye metemewu mewu sise mi fie na sese obia eto ho nwumu a kyerese nya asem kotoa na kroma no ete se Kwadwo usu awuo no wo mu nyina de ya konsem akode ama na busu afiri se krom ho ana ofrie na awre ho sem we adanchan a na wotwe atwa mu no so beto odwa se enkwada mienu a wo mo eye ntafo a wo mo nya mfinsia mienu ene fa wo ba ko be mako wo mo so koto amena mu ewui ewo kuro aye frɛ no se eye mokwa eno no ewo twifo praso empotem hono mo ewo twifu atemokwa mensimu ewo mfimfere mantam mo na wono mo kyerɛ sɛ sɛ enkwada mienu na ewu ye no sɛ wo de kan ho na kyerɛ sɛ afe ba kontam twifu atemokwa ane ne mpotem no enipa maako bɛ sɛ edu mienu enipa maako nwɔtwe yes enipa maako nwɔtwe ana saa awrahusem wei etimi ato wo mo a enam so ama wo mato ayanom e wonse do a galamse nko a kuro baako etimi akum nipa maako nwɔtwe ewo afe baako mu na Kwadwo galamse amna o se enipa aka no kura kyerɛ na se ompa sunsuanso ayi hu ne bi ni we no se oman Ghana enye nne na galamse na ɛhyɛ ase o ɛhyɛ ase akyɛ pa na ya na edu ba bia na empanimfo no emu okurum ha sei no titiriw MPP ne ani sɛ manyokunde ye amanyosem ene de bedu ba bia yadu sisi no no kura obɛka wono bɛfa ɛbɛboa ye nyina no ɔmomfa ɛna preto saa so ɔmamɔmɔde amfom na nsi fom menumi anu tia ye betumi aye fom de o na so akɔba sɛ mpanimfo a tumi ni kita wɔnom na ɔmo ka bia wo mu no so ɔmo anya ɔmo asade ɔko de ye hu nei ebedu ba bi ye nyina bɛpa ba because wokɔhwɛ ɛyɛ river plan pa sɛ de nsuo na ayɛ no ɔko obi akura no obetwa ti kura ni betumi aye brika se ne sa nsuo no o kan river pra won hu de epo na ye epo na nkasa na da ho won hu de aye ye nim se ye di ye ho abro ye ni yankasa se sabe wakokɔ to kosua na se sa kosua ni nyina di wie na wotwen se nkokɔ no ase betra twenya kokɔ ba ko no bewu na wo mo se wunya ba kokora nkan fi se o mana ye tim no ye mpanifo no sabe adwene bɔne akura mu okura wan no yankopɔn na nkasa wo soro no ohu ye mɔbɔ no ko dachi bi amane ye da ye nim na so se ne kuro yi se ya nyaya de da yanim esisi ne kuro yi Kwadwo ye nananom se wusum ani hafidi a wuyi agya wadwo sa pepepe me ye tete ana minus ekowura amenam asase akasa wo mo asase abuagu wo so galamsefo akowu wo galamse amenam you see ye nananom se edua anoma ne pen wo wuda ase me so obi ye galamse ni na se bio ewuo bi ye yade but wo ye galamse ya wo ye minor na se wafem wo wa e occupational hazard sa what must ye obi a wo sese kan no e sekan ne twa no but at the point ya obi hwenkwada mienu ntafo a omunya 3 years kura omumom akoto amena mu awu because na ye de galamse no awura efie sa obi mfumuso a waje no ehun sunsanso na akoka obi a wote ne ba bia onya mfumuso ne nkwara mu nnu fie miensa ne de ne ono munim wakotu amuna tu ba bi ne wagya wa wankata so ehun sunsanso ni o de onya ehwe nya boni bi ada wahwere ne nkwa Kwadwo oko adwuma ye se e kasa adwuma sa ne te enti occupational hazard wa adwuma we mu ne se wo minim ebetima ya wo ya sa ne te ana meboa sa ne te de o kita pen da bia nso no pen ink ne make kanata de na ye kwampo de ti paye kura de empaye so da that's right because ye tie tem that's right enti me se obi ya minor obi ya galamse ya
na say wakoto amenem no awu a amra no ane 2 year ono ane 2 year enti ayo occupational hazard but at the point ya obi negligence ama innocent lives akwada 2 years ntafo a wo munim hwe report ne bae no there was concern say na 2 years de okoye den wo galamsey site ho enkwada na idi agro wo mfikyire ana galamsey amana no ye de atoa wo mu wo mfikyire ho na kakra manfo edam mu nyomo do mo mpaase betu fom agudi okrum a so ya ntana sana sebe ya nwen o man da che bedu ba mi so obi beton ne dan a wasi e de amagalamsey fo so mbetu godo ho bia east report wa e baaye e video kra compound house emfinfin excavators ho no a wo tu from agudie so se akwada keto abobo nsa wonim hwe etomu a eye hwan ya eye nipa na wotu amuna ne fom so na aba abofra ne ye fom so bia Kwadwo kwa Ocran yanto akase bo no so ye mmomfa nkowurem e wa savannah eye mantanim ne se me kase ekopie mo potem ho no anyasem kuma o ene MPP ene afin so ndi se manyuko na chitafo potem ho no no salaga ye ne ntokwa pa nyasem kuma kra entokwa mo de asie ni ho no ne de kwasibo ni beka ne se ne open fight pam ene wa betum yonko no na wode nato fom ene wo vim ne sa papa no suma na waso atra no so adi ne ho agro kakra na nkra ni na kyerem se ne ebeto odwa se ne Ghana mampenin ba modia be kasa ye kyerem se odi mfidie bia ba man Ghana akọbọ mansiri nyina no won matum de yi akwan ma je ne akwan ye hu sensem na tumi akoye pa mo Ghana mu na na semfidie o mo chafa de ye won potem no ekopie ye pe na nya sem kuma ne entokwa pai ni nyina ne sei we de ya ba na wo so ye ne ya dia we de ye ne ya mpifo na ye ne ya dia ebi so kyerem se dabi we ayoma Ghana nyina sika enti adentina mfidie ayoma Ghana nyina sika de maka samodi enti etitafo no mienu se dabi ne ye ntia se ne ne ehina ne ha na mo de asie ne mpapa wonu musuma bi twenkrante ebi akwatwe mma ena nya singuma ayo mo papa e wasalaga ne mpatam na nka ne kyerem se mfidie no bedu ye no na ya de ampirifo akwafa e de fidamango akopie mu wasalaga na zane entokwa ikopie mu wonu ma na nya simko papa ya de hye bia no a uba Facebook no so DLFM 106.9 ko fitele be boa no de kyezane pika na to na ba se ya papa kobla na no pa wonu ma ye Ghana da bene bedu be bia yakwan na nka ne kyerem nya ne se mase be gane wo kyerem mu adema adachia wonu ma wasalaga south abato mpeso aso ya haji azuwera Ibrahim okobo dawro e wa kyezane nto abom na okaka ye sene envidi ahodo Ghana mampani di aba no masebadwafo ni nyina kwa asete na mkọ benkremu agito mu sen abane do na mka eya district common fan no abane do na mka nti saa kana abande wo mo no omo ne homo den se saa sika na mani ntwa mfa ma ono mum onfa to tomfidi nyina mfa nkọ mensini ahodo ni nyamni sente no masebadwafo ni nyina ahamienu ene aduoson num 275 MPs ni nyina agito mu sen saa sika na mfa nkọ tomfidi mfa nkọ eya district ni nyina mu na masebadwa ni kweka ya pe na mu se debi ensem onya no kwa efisem mfidie we ne Ghana ban na atena se sika akwato de mfidie ne se mra mansen wonti we eya Ghana fo nyina sika nti enye MPP bottom sika endi sansa nsam na masebe joni kaka nya de anokrem pogum na akopie mu ewasa ne ne savana eya mantam ni mu akopie mu asaraga wonom chief executive officer de mansen no ewaye East Gonja eya Richard Bonin wakasa kirem sei ensem masebe joni ne beka no kura ba kompo nim efisem mfidie no Ghana basika de kotode ba nti wenya MPs no wonom common fan eka bia bande wonom ti ena nam so a selfie we di ba ya make say make sense sensem we nti ene ntoba we nti no akofo oye ne ni asotode aba say make nti do na prepra e wada mango ena afin so asaraga potem wonom a die le kasebo ena awie nso ye bo akire e de aso na tifo yento awia pram to bra kasebo no eso ana ye di free enkra pumpune manta mo bofotene ba ko a atifi epuoye atoye ene anafo awia iwo bia bedi ayawo efrisen samu ayede nam no ebi modu seche ma wontumi chei na emu de sano manam a wadwenkyere fabra yen e wo Facebook no ase ye bekenka ne nyina nso de amanfresa wo pre wonko awuti e wo ko animu a amanfo so ane beja wo na odo edi fritema ana wasi news no adam papa ana wasi JDM never again yo yada ase keke nso edi frika so ana wasi news no e loud and clear e wo ho na captain with no armband ana so Okogyeabour Kwadwo Sammy monius no emuda ho papa na media so rest in perfect peace wo mu akwanhia ku wo no ho asem no wokan ana say it is so sad ana Agenkwa TV ana say Ghana ede akura nie ana captain with no armband biem ana so offer in fact you are doing the most
once you that's papa pasa also did the most English abraye Kwadwo brofo edem meeting semunu edem okay yo na Lorinda Yakubu and I said this is very sad palm and also what diaba na DC Queen Abigail no fancy and I say or the emojis number we so amaka tamre senyom na Richard Ahwe your friend DJ Ghana mine we betire and I say good afternoon to you Okogyeabour Kwadwo Sammy kasebono metie papa now in fact the accident is killing Ghanaians. Oh God, have mercy on us. I am Richard Ahwe alias DJ Ghanaman, DLFM and next. Would betray ya that's it. Now I Jenkwa TV again. No, I see a rade. Emfa when you na kra NCA and a Vida Katara and was see oh drivers please we beg you people stop killing innocent people. Why? Where are you hurried to go? If you know that time will beat you, why didn't you wake up early, but rather overspeed and kill people? Baba Mahama Obuase, and was it former President John Dramani Mahama doesn't have a message. That is why he's running from debate. That debate, that's why I can't was na Maris Keda Costa and was say, na Rahel Senor Edifri Dodowa and was say, I am watching you live from Dodowa. Mama Rahel, that's papa. Say, Bibia so say ye. Bibia by fire mo ye bompaye as them. Now Eyewitness Multimedia Ghana and was say we must also blame passengers when driver is driving carelessly. And you complain, some passengers will insult you. I know the bra, yampa, Ghana for Enquires. Now, Filippo Kwabre Kasem, and will say it is possible for Dr. Mahmoud Baumia and his team. Now, politics, no, or Trony Bebre, Sumakan, Dada, bra. Now, Kofi Parliament, and will say because of politics, most Ghanaians speak without their own conscience. Ayo ya da senior futu miento akasebo no eso ye to so body awuramu ewa manyosemu na kanema mpani John Dramani Mahama ana etu franka ediama ND samanyuko no na wakwakọ piem ewa atebubu amanten na wabra wonya bre ene Ghana fo kasa na wochirem se ebire bi atwa mu na wono mo emna hye bedwani a wote abanwa so ewa atebubu amanten yewura sanja nanja nanano mo atena nkonya ene no ede fe so papa nanso ne sese de nanano mo ne mpanifo agye atum ama somdwe atimi aba ametu akwatwene ba bi atwene ama sese ano yewura sanja nanja wone nanano mo hemfo ani adehia wonom ewa atebubu amanten asomdwe bua ana wo nyina enom ano bie na wode atodwa akyerem se NDC betimi adi nkonim na se atebubu amanten so ebetimi anya mpuntu o mo hwehwe se ne yewura sanja nanja tena so na mpuntu ba ye no a na wo besre papa se na nanom ene wo manfo no nyina nkambom na wo mo anya adwenkro se 2024 December 7 no wo meto aba adiama NDC amanyuko no na presidential no wo moto diama Kanema mpani John Dramani Mahama no na parliamentary no so no wo moto adiama yewura sanja nanja sa na be ya empuntuduma wo mo hya ase na ban we ba ye wagya to ho akengurem no wo ma sa beto so ama tabubu amanten ene ne mpotem nso wo mo nso ensa timi aso wo machi adwade emu nsem ne menim se emre atwemu na ensemsem kakra eba yene nananom ntem but ayame ahoho se enne yene nananom akabom ai chese yina ya baako ohempon Dr. Siama wayete se minu aketwa ai chese meneno yentem ayeye enti me pese obia hu se enne aye kase NDC ne atebubu ya baako a asembia eni yentem enti mi ogidie se yaka abomu edie na enti asebe ye adwuma na yeto abana yebeto ama JM na minu aketwa ono so gina won ha sanya nanja mo MP no mato abano so amano ye eni etumsuo manipa etumsuo manipa ye eni si ayarsabia ye NSC school adan ye eni akwan bibia ye mpunto bia ye nim se NDC na ye eni ayati ye eye Kanema mpani John Dramani Mahama ana wochirim se kraman aye bida ewo honomo a nyame bekire ye mfane nkwa hayo enunti no atebubu amanten ana wone wo mo edi nkomo sa no na wo free atebubu amanten no ana wakwatwi break ewo Kentamponof
na wakasa na wo kire mu ese mate ni bia no a wone ne hyenkani ebeka bom edeka na kwanya nkwanhia ama Ghanafoɔ wuo no se mate ne no etwa no ho basa mo mfa safo ama no ahwe na mo amfa ama no firi se woteka no mu bi ana one ne master nyina edeka no kopem ye na wo kire mu a Ghanafoɔ entie amanyosam keke na emumuntie de wose a wobetimi ayo na emumunya de wose wo ye mate a se bi bru se bi nya do mate nso wontwika e wo Ghana nipa ya de wo ba se be siesie sika asem wa se sika asem de wie no afa wo si digitalization ezu na fempo na enwa se o se oni onim ho hwe no ye driver mate kwa anya ono na no kaka no na wo a wo ye driver mate a wo sua kaka every driver banza ho a ode o man na kohwe ase no na wo se yemfa o man na nhyɛ wo sa ebe ye wa wo master o kyerɛ wade onim kaka e no de ga na kohwe ase na wo a wo ye driver mate wo se afa yemfa steer no ma o yen kohwe driver bi o what license a wa kaka na yenhuda yen kohwe sa driver no ono an ebe kwa kohwe no ezu mi amijina he John Dramani Mahama makuta Ghana mainda abra mekuta Ghana main na asomdwe wo ho na eduane wo ho na ofa CD 9 unya dollar baako ene so de this all the 16 CDs asana wenya dollar baako kane mampani John Dramani Mahama ana de sansem we etu edwa abusuan ye gina we so adan ho abasesi a ye ba apake atenase na agopra so nsem ye de asommo Jack, makwako hunu New Lucky Electricals. Na wura mu a eniema ewo ho no. Ese abrochire. Wo niema hodo bi te se cables, main switch, ceiling fan, switch and sockets, lights and also wo chandeliers, floodlight, street light, spotlight, surface light, any lights ahodo PVC pipes, trunkings, any breakers. Ni nyina bi ewo New Lucky Electricals. New Lucky Electricals, eye wholesaling and retailing. Na sa wo pe ba ko so a obetimi abowrem. Eno nti some ye companies, wo ye fiera, anasa mo ye contractors. Na mo pe enkane ahodo ene electrical cables e de mudwuma de. Fo ani kire mu e wo New Lucky Electrical. Wo ye delivery service. Eno nti ba bia wo bia no, ye betimi de niam no abrel. Na dodo a wo beto no so, e wo ne discount a ye de e chewo. Wo branches ahodo pi. Accra Central, or Opera Square, wo ben Wisconsin International University ewo North Legon a womo any DLFM ana eye opposite West London so wo Simabriu Fashion echi hope Achimota New Station New Lucky Electrical eben Shell Filling Station no wo betimi afred number 0559 37 17 63 esa your WhatsApp anase 0244 21 25 01 wo betimi so asa afre wo mo ewo 0245 02 46 29 New Lucky Electricals. We add value to your homes. It's official. DLFM 106.9. Abusia enawe mayen sama wa ha en sama wa kwaba. Famra DL 106.9 FM kasafidie so ene awie yatna se awia promtobre kasebo so agudie won sama wurua etwa gunabusia ya boboa ni nyina no ayede babesomo Ghana dia wa ena nkofon kroso de ekan ne editie se wote ne edikasa ye kano ena abusia ya boboa no a ene awie ye ba na yede ababesomo wo somfo eyeme ayensu ano de hye Upper KGH, the blessed Kenyan here, and from Fiendia Media, FIFA Women's Under 20 World Cup, Ekoso Ewo Colombia, now group stage, you know, Eguswa Ekoso, and Dra, and at the Black Princesses of Ghana, wo group, you know, Yeri and second game Ebweni, na game no Ebani Rieno, na Omai Japan, Achi Ghana Maiwano, Aboye Kapoli and 9, and my yet to me at Mubakon, and second game no, ye lose 2 games in Yabo, ye lose Edikani and first game against Austria, Ghana Maiwane Elusie, and Afenso Endra against Japan Aboye Kanaya, yet to me at Mubakon, into Ura group no, group you are saying na kwakwaye, Japan and Maiwane Edikan, Omo Mana Ensia, Austria and Mano Etosumienum, Omo and Mana Ensia, and a Ghana Yadamian Sashi, Yenibi, and a New Zealand Ekatwa, Omonsu Enibi she and Omukita, na Ghana yen third game no, Bebasu Nyami Aduma Kwesi.
siada enwumre duba ko ena sa game no ebeba so New Zealand ene Ghana ene yedebo eniam sa game we Ghana bompai si yetumi wini a yebetumi qualify as one of the third best placed teams yede ewon komotwetwe edi atoanim na enra ankoye amambaba wano yempie mu ewo the senior national team the Black Stars of Ghana kache AFCON 2025 ebekoso ewo Morocco na group F first game no eba so ewo Kumasi Baba Yara Sports Stadium na game no eba na wie no na Ghana tenase Amangola abebonye kaba ko pew yantumi ante abrantia ye friend Melson 90 plus 3 minutes and ultimate sa tena no edema ma ye friend Angola Ghana yem first game no yetumi eluso na after the game no ena Otuado ekasa ye bisa so Otuado nkugu amadi ode eye nkugu no ebehye agoplama na yesi so akan no because ni padudo na huni sa agoplama no amoamo na agoplama na enyem ena Otuado say ontumi emfa blame no so bo ni nyina no emfa mbo agoplama na yesi akan ewo so no although say etumi haye se na no mo pese omo bobo no o mentumi ammone sa na momu no so bo no omfa ni nyina enhya agoplama no na ne obeka ne say chances a Ghana e create wo game no yentumi enteki en chances no eno ene haye yentumi enyankunimdie no na yebisanse abrantia ye friend Abdul eye Mumin ena inde okọ club obi ena one clean ena Melson etumi tape bo no ede to atenemu na ode sumbo no bebo na so no no wama Ghana ye lusu game na ena si debi abrantia no ndede no na onye lucky clearance na no pese o crebo no edi fi no edi go ne ba no untumi mfa so bo no emmo no na o se grass no ammo abrantia ye friend Abdul Munim enti ena ma o crebo na entumi ankwa abrantia friend Melson ekota pe bo no edi to atrem o se abrantia young player oguso osua de entima ye nyina we so emfa monachi enkum ne sonsum we ne nsema Otuado edi atudwa na Angola coach no ye friend Pedro Goncalves ono nso game no ba na wie no eno o se enti Ghana for pa o mind to say Ghana mwaji AFCON mako N9 under 20 World Cup mwaji bi na mobobo wo sebe park fun so sei enti o my Ghana ya mo fa na o se o mind bi to say Ghana no ye hia park papa National Stadium papa ne ya boss ball enti animanim no Ghana pen for munye bibi emfa stadium a mo boss ball we ne afutu sema Pedro Goncalves efi Angola edi abregano owie no ena o se obebone mrante na baso se o mabe yade abehye Ghana ewo mukrom obone mrante na baso ena o se still na untumi right Ghana off Ghana the favorite on betumi atop group no ewo mu so melusu game na de we ene nsema Pedro Goncalves coach edi Angola edi tuja na Mr. Majid Bawa National Sports Authority Deputy Director na o se Ghana for mo se den mona mu bremu park na ye boss bo no ai na ye park ni nti na Ghana lusu ye park ni nti na Ghana fo lusu ye no o se o question bi obisa mo are Angola fo no o mo sebe bo no o mo bo no wie mu ana ena park ni nti na Ghana lusu o se mu nya isa America Angola fo no so bo no o park ni so ena o ma hye nti ade nti ena mo de sumbo no ba be hye park ni se park no ena na enye nti na Ghana etumi elusu game no o se changes Otuado be ye change o te wasa obia hu se players ni bi on the day na omo hu so anaki no ne ade e wo bench ode on beba wan form amba ene ye lusu game no ntima ye mfa so boro embe hye pitch na ye boss bo no we ene nsema Mr. Majid Bawa ode atudwa ye de ma na ye wie game no ena supporters ni bi se na mo blasters for pa ye giant adwuma ho e giant aduane ho ye bibia ho abeta machi ye sanso de ye nsika ene twa ticket bag opramane so mantuma win game enti supporters ni bi bufu ye omo tisi agopramane so ebirum sese nyama pitch panels awodo omo sese no enkunya hodo omo tutu sese no ebirum so tutu nso ereba agopramane so in fact na nyani kasema endra after the game no eno so na ne ekoso ye di amao na nyame
adom adroada yene Niger ena ebo ewo Morocco esanse Niger no akamia esa asomdwe eni wo enti omo de home game no aba Morocco mbebo enti nyame adom adroada Black Stars of Ghana eni Niger na ebo me no kase enne o maya ye friend Ghana ebetu ede afikuma ase ede omani achem ewo Morocco na droada yetumi ni Niger ede abo ani a eho enkomo no yemfa Blasters nsemani nsi na yenwura mu ewo league no mu dia Ghana Premier League is back again 2024-2025 season his backer na watching NHS na match day 1 fixtures no me breaking it down and from out there nyame adomo ochna dream says 3 p.m. omone Samantes ebebo ewa Accra Sports Stadium na woni aje Kraku the second sports complex no Kwesiada Vision FC ade brekum Chelsea bebo 3 p.m. Heart of Folk Accra Sports Stadium Kwesiada omone Basekewoli Stars ebebo 3 p.m. na Sheriga Sports Complex no Kara United Kwesiada omone Kotoko ede yantam so wo Nana Kramansa Park in Swateno in Swateman FC and Young Apostles ombebo Kwesiada 3 p.m. Nana Jimambedu the first park no aye bobo kwa ye fere Adriana Football Club omone Heart of Lions ebebo Kwesiada 3 p.m. Babiani Go Stars wo Dance Park Kwesiada 3 p.m. no omone Legon Cities edi ebebweni Dr. Kwame Che Sports Complex Kwesiada Nations FC ene bobo kwa ye fene Bechebu United bebo na Takwa and Abosu Stadium no Kwesiada 6 p.m. no Mediama Sporting Club ene Accra Lions at the Abueni inti Ghana Premier League is back yede won come edit to any House of Folk and so a release omo jersey for 2024-2025 AFA pa omo traditional colors na and omo de aye jersey na yede won some edi atu enim House of Folk defender David Upon Afrane report ayebane say House of Folk friendly gamer omo born danu ukwada against Dream says obi anhyebi no abrante na kwakopra enti has first game Kwesiada against Basekewoli Stars no ontumi mbobia ewon sem no na Kumasi Asante Kotoko goalkeeper Mohamed Kamara report ayebane say Kwesiada ono no beda tram edi amakotoko against Kara United esanse Freddy Kasare ewo Blasters camper yedi ewon sem dia to anim yemfa fie ninsi na yemonitew ewo amanone dia FIFA Women's Under 20 World Cup no egusua ekoso nandra second group stage games no result ni bi etutu dwa senetie wo group C no Morocco anhyebi USA ebo mekami no na group D nso no South Korea 0 Venezuela 0 uram ewo group E a Japan 4 Ghana 1 na group F no so North Korea ehye enkron Costa Rica entumi ante nyame adoma in the games ni bi beba so ebi nso atodwa dada no third group stage game no na group A in there non do Australia and Cameroon bebo na Mexico and Colombia bo group E no oma ye friend Austria ati New Zealand abo mekamiensa oma timu baako na group F nso no Netherlands ehemiensa Argentina enso ehemiensa African Cup of Nations qualifiers 2025 Morocco result andra etutodwa say NTA group A Tunisia 1 Madagascar 0 group B Central African Republic 3 Lesotho 1 group E Algeria 2 Equatorial Guinea 0 and group F no Ghana 0 Angola 1 Sansuna Uremo ewo group I na Guinea Bissau 1 Eswatini 0 group K Congo 1 South Sudan 0 and uremo group L Malawi 2 Burundi 3 nyame adoma and game sebeba so no group B 6 p.m. Morocco and Gabon ebebo group C 7 p.m. Egypt and Cape Verde ebebo group E no 4 p.m. Togo and Liberia ebebo and group G no 4 p.m. Sierra Leone and Chad ebebo and group A J 7 p.m. no Ivory Coast and Zambia ebebo and group H 4 p.m. DR Congo and Guinea ebebo group I 7 p.m. no Mali and Mozambique ebebo and group J no 1 p.m. no Kenya and Zimbabwe at the ebebo and group K 4 p.m. South Africa and Uganda ebebo and group L 7 p.m. no big game by all standards Senegal and Burkina Faso and ebebo na yenwie ewo UEFA Nations League dia and draw games etodwa result say na ekwakoye oma ye fene Portugal ehye no Croatia timu bako and draw Cristiano Ronaldo ashe ne 900 goal in the history of football player bia and share professional 900 goals da and draw Cristiano Ronaldo aye sadia no Samsung Scotland 2
Poland 3 Uremo ewo group A hona ano Denmark 2 Switzerland 0 Serbia 0 Spain 0 and group C no Azerbaijan etnas Sweden bome kamiensa omu timu baako and Estonia 0 Slovakia 1 Nyame aduma eye endra na no games course no eye group C na no Belarus 0 Bulgaria 0 Netherlands and Northern Ireland rather 2 Luxembourg 0 and San Marino 1 Liechtenstein 0 and so ewo Nyame aduma and the game server so no uremo ewo group hey ona about 6:45 Belgium any Israel bebo na France any Italy abo na France Kazakhstan any Norway bebo 2 p.m. 6:45 no Slovenia ne Austria ebebo and France about 6:45 Iceland and Montenegro ebebo na 6:45 no Wales and Turkey omodi abo any 4 p.m. no Lithuania and Cyprus bebo na 6:45 no Kosovo and Romania edi abo any ebusia yenyina we so na gudie mu nsem na yede ebesomo no yemfansi me amedia gudie mu nsem na yede bai no dia meje so no ayensu ano de hye apa kanjich the blazer kin Okogyeabour Nhyiraba prapre ni asore so. It's official. DLFM 106.9. Yensama yetiefo akwaba na yenyina we so na wie yensama hodo a ye boaboa no ede besom Ghana fo nyina se wo prem to break ase bo no yemfa ensi ewa ha ko fitela de ko Facebook no eso e ma wutimi enya behwe ma won so do adwenkyere e bai na yedamo ase papa se mo ye ahwefo ne etiefo na mama ye kwan me yenso ye besom ye sa asomfo na ye soso a nana adwoa se oke ene ne mpamfo ebesi nkonwa na ene no eye fiada ene no ye fiada ye den kaidum ana etwaso ede amamwo empanese onyonko da no da kodo nyesa nete okonsanete o se mpanifo ka se mi se de na chi apaye no onyo anu na epamti ehun be yin se bedwafo no betena se na adwuma se bisuafo no na eye no ma hwe chiri papre chiri din edema wono munti o momode ase o beta wono maso ne enya sim kuma ofia go meje bedwafo ni de midim ne na najwa soki de obetimi aye ene kofi mezi kofi tera de wo na betwa mu yi kwa me afum ena yemfu sexy journalist de obetimi aye ni fia de montwen wo enti edru fiada se ya aya na titio ne akraman mu de aya na efie mu nheda nyede saa eno nti on behalf of Abusia Penny manadwa silky ono na Abusia Penny no ono Abusia Penny me fie bia mu na ko ye fiada nde penifo se edu amanfo so that's right ni akaya no eno nti so a enchimu free ha na adwa silky ene ne mpamfo ede nkaidum ebeto am so akenkanfo mienu edia mejeso eye Grand Stakatia meeting kura Okogyeabour Ocran mene twabe wudi hye Nhyiraba Kwadwo Sammy kopitela zeden okay ye wo ye ntia enti abusuan ye so akọ na enkaidum no ne botaye nyina no ene se ewiase wonyonko da ene oda